Ghana dukɔ kpɔ jeside ame akpe Andre alofandre bla devo enison le COVID-19 dolele penyawo me. Imehe ame bla tonvo aton tro megbe ke ame akpe ve alofa ton bla ene kpɔ haya ke le ema pe mama mia ge nuto akpɔ jeside ame akpe aton alofa ne bla ton. Imehe blu nuto akpɔ jeside ame akpe deka alofa deka bla nivo eton. Ke titina nuto akpɔ jeside ame alofa eton bla nivo deke. Imehe turupe nuto ha akpɔ jeside ame alofa deka kple wi Andre ke le miape amuganuto ama mi kpɔ jeside ame bla Andre vodeke le COVID-19 dolele pe nyawo me le June atolia pe keke bla eton agbe le miape amuganuto mia de jesi ho hohwe ketusaf pando agoti meziopi kple akachi nutoa abe afiyu ho COVID-19 dolele de todo ke vajebe Angloga district ha kpɔ jeside le emame ho kpɔ jeside ame wi aden imehe hohwe kpɔ jeside ame aton ke le ketusaf nuto amia woga yideji kple jeside ame blavevo aton imehe pando agoti meziopi kple akachi nuto ha kpɔ jeside deka ke le consider mea ocho donola chole akachi bonava ho nuto ame afi khenye tanope na COVID-19 dolelea te ambulance alo hui cho donola ha kpɔ jogbeve mie ponu kple Dr. Senanu Jokoto ame nye health director pekpere ŋutɔ na amuganutoa imehe udejise be afi he dolelea de todo le amuganutoa mewu ye nye ho nutoa egblɔ eya elabe ame yiwo xɔ dolelea le ketusaf afi he dolelea de todo va yia kpɔ haya gede gake le ho nutoa mea haya meteŋu le edzi yim nenema o. Le nyepe ŋkulele de ale he wɔna tsɔ le edzi yim mea mi geɖe hosime le ŋku ɖe ale he amewo tsɔ ɖe le COVID-19 dolele ƒe nyawo me. Mede dzesi be dukɔkplɔla ƒe ɖoɖo yiwo wòde to me vivietɔ ku ɖe asikɔklɔ atraɖi kple nutsɔtsɔ mo nye nu yi he ɖe fu le ho siga me. Ne geɖe ho siga me le amuganutoa mea ame geɖewo metsyɔ nu mo hafi le nu dzram o. Nuƒlela aɖewo hã mezana nutsyɔ mo o. Eya nye nu yi he ɖe fu vevie le dɔlelea ƒe ŋutsitsi mea dukɔkplɔla Nana Akufo Addo de dzesi be miawɔ tsizaza femaxe le June 3 me. Megeɖe ho nutoa me wɔ dzeɖoɖo tɔxɛ kple dumeviwo ku ɖe tsizaza ŋuti. Woƒe asikɔklɔ kple ale yi he nuwo tsɔ le edzi yim le miaƒe asiwo me. Ke mega dzagbagba wɔ numekuku kplewo ku ɖe ale yi he dziɖuɖu le ɖoɖo dem to me ku ɖe miaƒe sukuwo ʋuʋu ŋuti. Afrika ke mia mero pipe mele mia pa mo de mi je na chi fike o mi le cheje le o mele mia na free still da mi ga le je ka mia mele go me kpo le ju kpo la be chi free mi mia mero mele go me kpo le mo yo mele ku ke ko iji mi se be wa de mo be school na Troy school de abe jumevi alo abe jela na le ke me kpo wona ke ade mo be vi na Troy school at this time Reku a o nke tani ma de mo nye bo be dolele mevo evo mia me chichole ke mi le mia do ki o manage le dolele me to de view ya o me inde ke o me nyale ke wa ale be na o do ki o sigbo tani la nyanye pe mu popo nu la nye me hia be de view na school ade le be juku la na popo dolele ke la emuchi afe de view a Troy school ape kele me pe asibe flag be o chogbe la sia me de lemology ya ma global so far so good. Ni le ji sigbe mele nyonyo ya ogaka. Ni le ji nenema. Ebe pipe wa abele ne gble adomo do gble na mi. Ta asikoko wa pele enwunyanya chilele abele ke jukola gble. Mete ji mu. Mi le klo ya mi la sia ya klo voli o dodo ano toto ni mi a. Ya be pepe o le fu. Le ko shere kama jine ni chitendo na mi. Ne mi ndi mate ndi kanyi ya wa adonyi le kaka no basere ka sheke ina moko kaga ire otro ogado diga se sembe ojibo adamo bo suku dede alo suku yi naga aja goma
abe dzila alo dzumevi ene ɖe leke ne kpɔ wɔna ta si ɖe dzi no ɖeviwo no trɔ yi sukua alo wone tɔgbɔvie ne dɔléle akaɖivivie fi wɔ yi sukua leke ne kpɔe. Sukua be nya ame yiwo ke ɖevi sue yiwo ke le megbe wole ŋlɔ be ke mi menya leke wogava nɔ no wole ŋgɔ ta ne dziɖuɖu ŋutɔ kpe be dɔléle si ŋlɔ va yi alo no ne yi ma li ke dɔléle le wo gbɔ eya kɔ na mi miane. Kaleke nya si ame leke nyɔnu dzadzra leke wotsɔ dzi me. Dzadzra me nyɔnu mo mele ŋu ƒle mo asi aba zu asi wɔme eve míaƒli zi eve ne kpɔ asi wɔme ne be ŋudzadzra ya eƒo ɖi ke fe kɔ le anyi wofa koe le dzi yi ne mi wɔli me nye nyawo le mia gbɔ. Esiawo ya le dodo n'otui hã ɣeyiɣi ɖe vi ɖe megbe ko ga ʋu ne asikɔklɔ tse ame kpɔ be asikɔklɔ ya va le edzi yim ame sia ame va le vɔvɔ na nu keke le dzɔdzɔ ta ele dzi yim nenye be mi va si me le la ya mi kpɔ ne be tsɔtsɔ le me ɖeke mele mo gake wòakpɔ be le aƒo mea aƒe ɖe sia ɖe me kle amewo le asiklɔ stɔwo nu woda nu etsi asiklɔ gbawo ɖi le teƒewo pete kle ta ame kpɔ be amewo mi le gbagba dze be miawɔe ɖoko mi mede blibo gake mi le dzi le wɔ ya. Le dzi kaba enui mi ga se fli be dziɖuɖua le ɖoɖo wɔm be ya aɖe mɔ be skul yi abe dzila alo dzumevi ne leke ne kpɔ ɖoɖo yi ada si ɖe dzi be ɖevi ne trɔ yi skul lo alo wone nɔ anyi gbɔa. Le nye be nukpɔkpɔ nu la anye nye be didi be va se ɖe si me womagakpɔ new cases le kɔsida ɖe me abe new cases ɖeke maɖo mo ɖe abe le ti ɖeka me la ke kaka ɖe dzi ɖo miasi be enuwo vɔ le ayame ke ame yiwo quarantine yawoe ŋu ko mi nya be egale gake nu anye be gbe sia gbe miase be wokpɔ new case le fi wokpɔ new cases le fia ke anyo be miavi woanɔ aƒe me woanɔ dedie ne mi tsɔ wu be woayi school eye numa woava kpɔ dɔmata dɔmanya ta elabe mese be ele ɖevi siwo hã wu mese be wu 9 years vi ɖe ga wu 20 something years be si ke be nya ame tsitsiwo ɖeɖe ko wu o lo nenye be woƒe lãmesẽnuwo mele dedie o la ate ŋu awue ta anye nye be dzidzi be ɖeviwoa womele no yi school la belele ɖeke meli o ke nenye be dziɖuɖu awɔ ɖoɖo tɔxɛ yi ke atɔ kpɔ ƒo xlã ɖeviwo he woanɔ lãmesẽ me la ke enyo be woate ŋu atrɔ ayi ɖe ɖoɖo nyuietɔ me. Ke leke nye miaƒe nuɖaɖɔ le asia me leke nu le dzi le asia me. Miaƒe nudzadzra gome ya la naneke mele dzi o elabe amewo ƒe gakpɔmɔnu pete nu he bɔdawo tu sukuviwo le aƒe me drinking bars wo tu teƒe wo tu ta ame ɖe hã adzra ƒe ava ƒle tɔwɛ na ame ma me dzra ame gbɔna tɔwɛ ƒle gbɔ ta nudzadzra la va le wɔm we ke miagblɔ be kafra nu yi ke miaɖu ayi ɖe dɔma yawo ko wole asi do ɖe gbɔ ɖeka gake nu susuewo pete ya la ndeke mele dzi o ame mele church o mele school o nuka wa ƒle afɔkpa o nuka wa ƒle awuawo ta nudzadzra ya eva le akpa ɖewo mele akpa ɖewo o. Le nyanye be nukpɔkpɔ nɔ ati asikɔklɔ ya le dzi le station kple aƒe geɖewo me gake etsiawo mele asi ɖe le ŋu le kuku wo mele asi ɖe le tsiawo mi le kuku ya nye nu ke nye nye me kpɔ wo mele mɔ na o amewo woavu tsie akɔ ƒo ɖe polytank me kple susu be ne le dodo le pipe nu la ya yewo aɖe mɔ be ne mi kui gake ne nye be yewo ƒo ɖe polytank me la ke mi fia be zu yewo be property tan yewo adzre ne mi ta wo ma ʋu pipe wo mi ako ma da si ɖe dzi papa ma da si ɖe dzi gɔme nye be ɖe mawu ba menu veve le mia dzi be dɔléle ke mi mate ŋu akpɔ gome ɖeke le mia gbɔ gake wo be ɖeviwo le aƒe me tsɔ mele nu srɔ̃ wo mele nu srɔ̃ ta nenye be woaɖe mɔ be nu yi suku eye woanɔ sukuɔ le anyinɔnɔ nyuie me woana be teacher woana nya be woma aƒoƒu nuwo woanɔ anyi le keke woanɔ anyi le sukuxɔ me ke dɔléle ke manya ba awɔ nu ke ko ekpowo dzi tse womaganɔ kɔ di anɔ ekɔmanyatawo ɖi keke aba he nu bubu ve o ko sukuɔ be yi ya la enye ma like.
Akpe ka afmajo le gbome kuku ya penu da dole mo le jin la si ame. Nu da dro mele tare ke pone ndeko. O mele nu flo fifien asie kura battery obobo no dia se gbesi agbegbe. Anabe ndeko mele ji yo. No do asisi gbe wa no e de ase gbokara ka za ko ado. Nu fefle mele ji yo. Ndeko mele ji yo. Tanya ya se mele vivina mu. Leke kokura obonu no di gbesi agbegbe asigbe ma ga na yin we. Ni ba asigbe ele apeke mi le bava gbesi agbegbe che dake nke karton keke mi di asi ke ole ka nke karton gbe mi di asi la akakare me dake be gbesi agbegbe toke me ma le ndeke meso Emma yenye dumejo peslame yo hedego kude dukopola fe modede ihe wude hena chizaza fe maki ple ale kenu chole eji yim le mefe asiume woga pon kude ale ke dodo le tome hena de view petro yide suku me ke le egba fe fie me bia no mopom na dukopola bubuto na akufo ado be waten afun na duko kude dodo ye yo wa de tome le nyafe COVID-19 tolele fe nyaume duopefia komi seshi amugano tome Ghana na Top Afrique Hansberg Germany